تسليما كثيرا ودي الله تيغا الله بيغدي لنكي كويوي نا كبرغا كويوي كومنغني دوري الله انقباري الله نواري أليني الله دنغايا وإلا ألاني فورونان كما أنغالان تتويني باوني جنوب يمبي يمبرانياني الله غنين دخا ينغوني يمبان سرسوغا يري حمي جوتي ليخي لسمي قرفو تنكينا أنتا خلا يا خنجي بيغا بكا يا هونغا مي الله تعالى نغي خلا الله غن بيسو حمين غورغينديني الله غن بيسو حمين غورغينديني الله غن نولا حتانغانا نو دينان تانغانا كولو نيالا خنما خرمو سوغا بركيا اسودي وقتي نياورا والله اولو كوخري مونغوي نياني بيتو في الليبان انت غير مشايخ كوخري مدارو يمي مي اسودي وقتي نغرا itirini nyumia bawni yetun nafa begaye ado kebe ganyani da Allah bange Allah ntoni kumia lenkitare ke manangeni kebe mogeri sefa kamma gollube ogi deberini Allah wo sebe sudanga sedai Allah wo besu korosini yo an qawa gollu yogoni nan koy khay anyi mena wori nan ti gollube ni ga kamma nan debe bire sunge ko ngonte tampini nantangana allan qibare muguno qusu iga allan pinya kongo arjannan qibare maka tirindindi koni la allan pinya gani lo akama ni wa kempe o alla nan tuganate koni la kempeti manne na la qenga ne kenya fayin me koni agange be tampi kem mogoyay okune safana ke a khenchenon te sefeke fayin akati ande ko خلاص نندو سوري كاتماكو ننكارم كوي لا أدي منكو أني كمباني أمورون أتي لا هرايا أتو دونالو لا هراغا سيرونو كيبي هراغا نيان كيسميرا نيان نباتايا ميغا فوتنا يكونو كنغفي خري دونا سواغنا نيومي مبرا نكين مولان كمباني أنان سيرو ولا كل حالاني ساري أوغارونو كادو دانتان توانو مغا أوغا مولانا كنكيني قول لكي oda sudeberia gollu beni genya aywa na anaro projecteringa osuga walla ekran kamma faban kallano lahala igoma ga mogobe khagede godo filli beni bagandi aywa yanke nyimmente tunan tan kalsinde kesiro mangerni iyogoni wara gelli gedu wotunto sunqa sonde mande leyan kibare khairna suri bane tibane osuga terinkene oga fayni ojongay uroga dugutana ideberinde ngay montazi 6h pile mais alhamdulillah alla nan nawari subhanahu wa ta'ala one kenya bagandi ni khasuna wari ode kennaga one mulakado dantan toyere lemunu beni geni jabi qari mamma be gana jabi awokini ni ayogoy al ajwa annabi sefeke kam alayhi salam ibe gana yiga sugubanya anyeru alla wankisini akota yaage lakke debere tuwanun tibe gana dankana ga kamana yiga hatta yigana debiro le ganda tallono antanke gana ajwa nyiga ko tabe kenge kinini sirabe gere safan nabi kam alayhi salam agayere kadonga kayere portukle nyani aywa ado at-tasbih agayere qarten kayere go zaytun ngere talbina ngere at-talbina fi sahih al-bukhari ke hadith ngono kay tijura gulle serebe ferin kontongay masirebe ga bitene masinonga kamma biresu abana sonde meke lihina kamma angana nyangana keminni gowri mogo mamada wantrangi angana yaminni gowri mogo inshallah taala wal matiri nga serebe anne minnata ayande mana allah taala ngana duge hadith nge bukhari no question fana bogo maga question fana kebe gaire soit kena ko soninge cheikh na question ke ko français cheikh barazingere question fana be gaire nsimme maga angana fayndi gelli daruna lawra malenki aitamun ghayru majra tarikh yatime lumunyani ko fongedi hammin li maga iyalli sigiram paga ala time lumu beni igenya tuwano igenya dinan kananko kun katisi koko nsimme maga na logo conférence o gante se fena kam ibe gana sikoko kunga kado be gana linganda ere anna rawtu ala timellum beni
igora la tima gunyai ha inya tuano ide umman sunafa soro sikki to minute ni filli no français. Cher, il nous dit, en fait, il y a une série de questions. Vous savez, il y a plusieurs cadeaux ici, que ce soit Ajwa, le livre de l'histoire des prophètes, ainsi que beaucoup d'autres. La première question qu'elle a posée, à chaque fois, on parle ici des orphelins. Parmi les orphelins, il y en a qui ont été savants, il y en a qui ont bien servi ces communautés. Qui est capable de citer 3 parmi eux qui étaient orphelins, mais malgré ça, ils ont pu avoir la science et donner beaucoup de choses à cette communauté. Qui peut citer 3 parmi ces grands savants qui étaient orphelins de père? Aywa, Jabintono. Aywa, o mamma yogotiye jabini. Simbara, yatera. Naam. Micro. Naam. Micro singkoni. Pokoknya itu singkoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Hanbal. Aywa. Imam Shafi. Malik. Anti tenyewi wanande ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala timeni nyimman kenyani. Naam, agere ko aimma qorobe ko Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasa korojo anke ne kan kabumula. Korosingere kesi mama ale ko kene labbaik Allahumma labbaik ka komo. Ibe gamule ne umrante an kismere ngana kita anna tangada bate. Sino mama gebe ne nyala ni kileke ya. Ajwa, mashallah. Simbarat kene foka panguinga. Barakallahu fik. Question Finlandi. Kalle. Simbarat Kalle. Sagan kalle nya bureni remmen kamma ba mafagan kalle nya burena kamma. Amma ndafati kenya tohin tenere men kama fil haya bire mababa gana fati kenya tohin tenere men kama ibe kana jabi question mais faut que jamanta kan nan dunge tan jabi keya ay c'est la qui question déjà qu'on a déjà contrôle déjà halis rema jabi bolo lemine go di ala di jamanta ali sali ke ma wadi sa suya ale presque même pour sanyeri on va parler de gidani aywa ngena question ke ati haban kalle masaran kalle kanna buren ni titeme papa ga dunge ba papa ga dunge mais ona konu beranga yere aliyatime saran kalla wa tara aliyatime nyaba Oti ko da yatime yo gena dum pe ala ni a sheikh oda kende ga 40 sagan kalle alo konde jabi ne beri asu amane kadon kinne ko
أنا كم من يراجع كسر سوير Ngia atradi sasa ona kado ngene ganje kana ofra mo Sayyida Adamu daga kono Sayyida Aisha Jabti Aisha Jarteniko Ayreba awere Mama Aisha tu Jarte naam Aramo nyeni masha Allah ane manne Sayyida Aisha Jabti kana mani mula kadonga Sile kina ikawa Tambi kadong kininya après na hoka na pia basi inshallah afabi wallahi kemba ma jarita duro ko tenyani o yetu Allah mbattenga saudiya o waya fetu ande ni no lemine ngede ga no ko sanne ni sikino nga Allah ga no da tugana aywa nam okay question sikandi konere kam mamano magaire kinan kallana gani mamani ma asukina karajan Allahu akbar kam mamani nere Sheikh ngera Sheikh ba o ngori masha Allah sugna kinan kallano manemene yeme ke kadon kibare yana kammo kebe gen aywa asha sugna amma simbarati kebe serebe kina ge fatiri mamman pai aywa mashallah kan kadon nan kininan ajwa anna dua papanda Allah ga hinne no fa basuge fati Allah ga nyampeni maga na firdausi la la nyawzi sebetiranga ya rabbi ya Allah question nakatandi odo metuna meteringa iganati conférence yono me ke conférence nyana ala timeni bane ya xanne maga anan ke simmandini manne kon ka to jabe o iganati ko ke conférence kenya na ala timeni bane ya fo sugana kite asunya na iya khalle anan simmandini me ko sefena ay seron simmandini fubeni kinani ge fati awron mun simmandini di fabay khari foge me kite iye simmene de mina ko ti duangida konde jabi kane manne ti fofo suge kina korosi tasbihum bay khadira ga ke kundu kebe fay ke mama ban ana kane yo isro manimen parce que fa ayo kusoro manimen ke fiya okay on daga vite fait kudo waga e uronna magaro inshallah kalle minene yere moyen 10 ans ago magayere afaba ge fati kengere Donc, on a une question. Est-ce qu'il y a un enfant ici, moins de 10 ans, qui a perdu son papa? Inch'Allah.
Allah gam binniya Allah gam binniya Allah gan na horondi Allah gan na horondi طيب ان شاء الله بانك مو انت زعما اي عندك كويس عندك donc wa question ko sigini la inshallah oda ngari tahana ke question be ga poser sarnon billi sare habe Allah akbar ko hillisu siran khor yin bane suran tabane khalle mut la habe be ga tikira wajana lemmen da sare ayi sare be ga tikira wajana lemmen da habe la Allah subhanahu wa ta'ala ayara na siki kusu plasinga Allah ganna anyana ijike nganya Allah subhanahu wa ta'ala kubenu ga fati Allah ganyam bono di maga kubenu ga biranta ko no Allah ga di wonum putu na yonki sa hakino dia toy bona continuer programme ko tan inshallah wala gana kata production tay osuna terngona amba indi kata projection a sa rasulun ha basurun ka ho gollu benu gomaga o gan qawa ni dabari bi idnillah ta'ala ono kitenkini mei oni dabar do inshallah ona projet Adam Jallo naam la lumière qui est pour lumière là c'est non éteins la lumière demain ala ni'matil islam ode Allah tiga Allah begeronya silamini madim pa bantan nenene nan yonkini katti ku gollunya angede kofo sori aga ku gollu daga Allah harayan sironate ari hadisenga hadisu la bante anin nabi alayhi salam yawm al-qiyamah nantile sereyerni Allah gede nema nya kebe danga nan kota suya anti duna nematu illa ma Allah gede nya kenda ayande neman kita nan tuma nan kota su amedon tampiye walla tigana debi yimbenga ya gete qilamunye na tirindi andumu nema walla ba ana kuniti Allah imedon nema mukusa ketina wori yimbenya gete qilamunye de mungundide kebe gage jarebi nan tampi nan kota su inda gaddebi arjanna ya gete qilamunye naga igana ragana atirndi nan tando mu khota walla ana kuniti Allah igelle Allah ni taga ime khota mu saketina wori duna bire kene khafunyai kitayu beni go maga dunene teyde Allah de khalifa ngaya nde konti kitayu beni go maga fini fil libanian imma Allah nan keri ana kitaye ke togo ina nya kheye ana nya kheye nga kheye magan tallo monni sogonde bere bal hatta ngana ikallengate an sogon taganna bure kanga tini kenan kine kati kenan kine walma ana nabure kere ganga na kine seretana khalifa ke gam magadimma be yonki sa angam magadimma be bire sunye ko mo papani yogoni yeno ngalenki daru ganni ibane la kemelati me ga sorogono ila kebe misire sigindini melenki lan tagaye bawni abogi wure mamani yogoni yino daru kangebe bane ga maga ala kemelati me utusine no melenki kharalan talati mu filli tugana nema ke gam magadimma be tinto Allah yitei anto tallaga bakamure wakati kebe Allah ko Allah nanya sedai faban kallano beni gano ta kuyere ya ore ku garam mogoni nanti 6 mois sugaye qasuttum misu ona wajunde ta gundi danga ifay dingirani be luway khasosu atugenia mali ala timen ku gano kube
qasosu 700 € loyer bal jinte courante biradinte har ken ko tay biradin hamminda jotengenyoy wallahi mamma yogana la khamsa danginte ke adegi juya ontetu haro da memekta telfo ade gumbo nyandaga gumbo ado marumbo toni ado tende sukarande khati nandaga kinini falle koy aronte mamma ketu ala timeni yogona alhamdulillah idugu tayde ijazan kita qur'anenga ala timeni benige khoro iga dugu teyenga sasa ogemi ke filomunu bani susine ni tanyire de wujunu filya anke na tampille sereja telega combien millions kade ga Sénégal tirni dépassi be ga tele kade Mauritanie ni tirni khasonga angana tanna la timeni dépassi ina suja tenariti 12,000 € antele khasosu me khane mu koytani mane mo ga khafili katia Allah suturan no Allah komo suru yogoni ado yogoni yeno ide laydu xanne nyakini gakko agana khoto kota sako ayogoni ne message nya khayna ne mulanya na Gambie anna Sénégal ma Mali yala timeni maru jonko ne mulanya na khayda nga yirigi o tampi fonni natanke ni facture ntuga il faut que be fay kundunya yo ma iga tugene manne nya gadi annabi alayhi salam aga sefe yitubeni kam mogna daga Saudiya wodi ndari oni gaga tani yitu ku gagande Allah 15,000 kita wallahi agode bani asutelle tala tibili koy fofo suga kamana nguru otona lo gagande ngada batte on daga nabi ge sefe yitube kam mogi to alayhi salam ga soron nafana ordinary 20 €, 15 €. Ona kine faban kallano nga imbire. Inankara. Iqurani na makasigi nanti baba fati. Allah komo. Nyinyambara be banega bamako. Ay kobu baka. Ay nyinyambara ni kebi baka wallah. Oma ni gedi utaro fabani ni kini. Makar some kordugu tena. Dakar ay krago baka suka itini ngono. Foi meno. Akamande kake Dakar kaiti adaga kininga mafare misige nyali salam tiri dinga umra ina likia kini khana de beri faban kallanunda murtani ga kundunyani nde kontilini ojonya de beri nyinyambara de mekite Nouakchott nya murtani sukhiliti to o imme alati menini o imme faban kallanoni kada ga darani kufa leminan banin tono nanti ngetu minya fabatu imme magana nya ko kille fo kurungo yogo nigero nti tunte mulangi tuni imme mengetu nantanga na sigida kebe ga nke mentin kombene tullo munga nyana mobe nti lini tawana murtane ni khiriti to o haju ngelen kinyinya mbaranga Nouakchott faba kallano na khadebe mbani antori mem mamma yogo are mama Khadija khiri ati ken ko ta sindega bugi to nga ina rosa ga sire faba sire to ala timeni iga luwa nga kundabe ade nyambara nkini yake mkunda seni babi saga nandaga 500 metri carré mama kene français yere ndame do me wallahi me oge jofe ko tabe ade seli babi commissariat la kanyi nyambara nandaga sukini me nyinyum pay sakka sorondi nyambara ninkini oye kongo hada faban kallano ku gana sigi on taga hakili katia bitikini lone kenyai I meni gollunde berano I hajun taga fofo inanya duda yugoy kota soya khafille khalsini mane menogi bonondini ona khalsini mane me bonondini sinin no hari 5 € 5 €, 10 €. Sobi khotani darula itami be fayno o faba yego ino Traoré nyani Dakar tayego oga non se fenga wallahi ade 5 étages tide kine faban kallano ndara ade 10 millions nya bagani na kayti ke yillandi nari to 5 étages ati kara luaye ikara ga fofo su Dakar nyimejo ati 10 millions pa khana yillandi khana ri to luaye ga fosu ndakite khana ro faban kallano ntara meta nabi di sahaba ni nyikunduye uga menene ne khafunga agam maga ko tabe tinto Allah itan kallefe kiti ko ngana talinga ndalinga dan kalsi imbella so kenan kibari minne buguno kunya murunu naro la tanya ko inanga ne mulandan nan kisi khumbereya nkidan kenta to khumino garo munga nyana mobe sasa ona ku ya ganjini sura faransi me faban kallano be ni gaire agebe nyani de me akhiri nga garatani wuro 2h 3h yana oga telle oga na fugeni ko fumo oga telle
iyogono ni jofanda assistance social ngi demana bawoni o bire mogo yayi o hajunte yere faban kallana yogo maga maneni khari kallenga na fosu gana kite foyu ku badun qalisini ona su dene kara eti de dépasser mutu na nyame biro na di korem pa yera tambo nyimme afa facturing kor passer jin tambo ngi courant tambo ngi mo fasu ba kawre na de kara na daga gumbonde maro harinte duwa ngadanga kafatele baba firnde kandari sere mente kitana gatele siga kabura ga duwa ngada odi to wiye ngaire ya garen lante kongo nanti ngajume asu ya genyani ya ganga tenyani ya goni nyan ngodon kutu fasu ya gala iyo goni yere tani uru yo goni dangi france yere ala timello munti mamma manne ne question atinyi birene buru kawante nyali rom angana faban kallana wuri no kusu daga dema bire sunye kongo saketi gere nta ko faban kallana gana nyang kabila am nga xingona kara diro mun togo angana ran kange kinonti ampana maka pukante kinna ken angana ran kalsi kino na ken to gono okuti ampana maka pourquoi anga ken to kono nganna kawa ken pa bankallana fina de mana saranga rono ku kitte anya tala ina mama yegudum 3 millions akinni a xingono sa fa bare memme selle aya khala tira kino sadaka tontan sadaka mulla daga kejara daga kefina kallenya jara kenna tante sire suballe kamma natanne alla ya kamma subhanahu wa ta'ala wala oda khiri katti ku gollu be ni genya sino maneme onte kamma wallahi wotun to yono gana kun ko yan son ko na munti bagandi sara sire do fa basire afiti nan to ga video su sankeni karanterni dalla gumolu misidu khore go yerni aga qur'an kara nokku saka sire do fa basire kempa nyana misiri karagandinya matumundinya iga sude berne fi sabili kudo goni nan to iga sallini ga duanga kada kantitu allah ta'ala na yankandi besu mi jenga wala lenki conference geben to ma gara mo goni ngere sedan ta gunyani onali gollu ko koy gay megere fu beni wori ka golli nyangin to se felegere be nga kongo na allah nya sedai o hajunga khalsi banan kite faban kallano kudanga o gama kita faransiya yere ono korenga la xanne magana daga conference ta gondi dakar na kofme na to dakar ko ngala timini ma ona daga gambi ona daga conference kofme fu be nda kite gambi na to faban kallano maga gode wadante bakka gambi ona daga murtani kebe nda kite ogana kofme yira alhamdulillah nogoma kofme wallahi ntewro wini france ngaringa tango nyawtu akhi yogona alla gane tugana aga perengana tinge waya sesu de berni ken kannema igay mengawre wallahi wogema timmanten kita ko mena kay mako nanti ka ko ngayasi nte wasi ni tinyi men alli ngin kay merandin ko ren nyame kam ma wa ken nyimma me likenya alla gane khalifoy idi ya ganti nyantenginoy idi wiye nyantenginoy idi problème nyantenginoy fa ban kallana yogo fayno ngano maka senegalia Allahu akbar koy fili sunte dangini angante tampile ujini rono ay dogo toron jarande anya maga hakle ngatenya fabe menjange nyang khene na violé kenya nya turinga ya ganne maga ade rembani ya kitadima akhi gebe ya ribaren kala simi maga imam ndo ma ribaren ko ngana umra ko ngana appeli dalli ro ndeki afay dogo toron ka xale ke xalisir ina kiya de berene legeri dogo toron ti kebirene kundo ay keta c'est fini faban kalle alla ga hinne no fabani bege fati alla ga nyampeni maga na firdaw sinya isebetiranga wala wono xaram mo goni kuñi o faba cheikh malle koyta nyimme faba fayta hono dokay jagili gabu a cheikh masila kamisoro cheikh al imam ibrahim tunkara nogenga okhram mo madi magam baraji aywa kebega karanga okhram mo sheikh o kalligo muhammad touré aywa o karanga okhram mo basuguna ona duwada kenkota mamma begede khorondi kenyam pati alla ga hinnene ado silamin puresu wala lenki ke anyomaga conférence gebe fena ga gollun ko yai وقل إمالوا سيرى الله أملكم ورسوله الله تقبلي الله دقول كوري جلّان جدّان قلسين بعنديتا الله درجة خارج مدرجة أنكين جد بعنديتا الله درجة أنكين بعنديتين النيبة قبل يقولي أفايك كورعوم من منو توغو إسو فيديو نمونو
igero dina ngati ragere din sogona kiniya mais alhamdulillah oda ganyon qikati ku projet ni ay koroni dema sari kallengo wutu oda la nyaga la ganno di susu demena wala ke anyo maga saga sirodo faba sireda ka inviter lenki na hakiri conférence ngalenki nalli gollunya koy gay gelli 2020 na lawra sasa o metaru oga gollu ku koyni saketi gere nta o mamma kebe bironu ku imenogo ime ku gollori ay yogoni da khalsinge baka mantu tan khalsinga telle killu beniya wala alla nyaga subhana Allah ta'ala nganne besu tuganati igollunga ni waram mejano hasanatinya Sheikh Ibrahim yere fransenga afale mashayikh ni begaire ta'liq ni begi magayna sefe o ku sefe o khempandini yere wala alla nyaga tawfiqinga wala alla nyaga magagemmenga wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ode alla nyaga futundu beni gedo kita alla gandangindi ni ko futundunga alla gandangindi no futundunga o gana ribe danga haqqe hade mare ma gonno go nyani de yampo maga o ganara andanga haqqe to alla khalle nya ko faren qalle maga yampo maga la yawm al qiyam tamur nan nyam payme anda diganga kennan khibare nyai o gana ribe daga ti hade mare ma gon kara anna yampo maga me allah ta'ala nti kundu faren ti kundu agame ke manga kennan khibare nya o maga me kunyi yimme haqiqan ni ke ay kumbene mbana talalla de malle mago nte to ko sere ni nyaalo allah jalla fi ula wadalla nyaga allah ganne be sutugana na kullu kunya li wajhi allah ta'ala khalisa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Faba khaso kuro sagano kusu unsuro minna ogafa misuya Faba khaso kuro sagano kusu unsuro minna ogafa misuya Imanka korondo tunka nyigunka Imanka korondo tunka nyigunka undaga minna iganta dunaya Imanka korondo tunka nyigunka undaga minna iganta dunaya Annabi nyimundo kaifaru kusu sahaba gabebe suga nyidia Annabi nyimundo kaifaru kusu sahaba gabebe suga nyidia Karamo korondi wolinunka Ikumbe sorontu ya gene dia Karamo korondi wolinunka Ikumbe sorontu ya gene dia Ganninka koron suro minne Ganni karamo korondi wolinunka Ikumbe sorontu ya gene dia Ganninka koran deru suhuna minna sembe dereke besuga nyidia Ganninka koran deru sura minna sembe dereke besuga nyidia Dauda remme Suleimanu mefe fanga urana nyakenda siya alastandari zulu kharneni khabe akembe tunazu garise detaya pure Karuna khadi kite foge besu Karuna khadi inema gebesu Karuna khadi kite foge besu Nyinyenda di sutoni nanchanga taya
saddadi bun adi kunjuro minna namrujo fir'auna kun qawadiya saddadi bedari janna siginde dunake no gonde azuzene taya ture namruju begati ikenga gajanna gajalle masunti akanta Allah ya maga Mungu Musa Firauna khaya akenti sorunda kamantum kaniya unsuro minna ikanta dunaya unsuro minna ikanta dunaya kallenda kunju kafuka fumeya unsuro minna ikanta dunaya kallenda kunju kafuka fumeya haribane kemma wato dunari ikundi meru di mefoge boya manari ingi dibale ikundi kenga tinandanga kefai dorea ya rentang Allah torozun tamuku ikungare rebe usutelle nonya Allah kana yang pakle seke makanga Allah kana gollu kuraga ar wara gar khis khazu ko ben ko lenki asudaga ko tari ne ko ben ka ta ko rasul telya alingan danga ko telya ogar meñi ti khirsu ko ben lenki sara khazu ko ben batte nga lenki ala hatimu ko ben ogari fanki danga lenki isarnu ko daga mobe ustel kundu kenyan besu garu saro kallengar annan na kanen citi annan gollu ko deberta Allah harna ga kulan sere tukande mamma khali jefa ta ko kele ga sere tukana cheikh mallawer kharam ko suka ta ko nere tugare sere suma khanga aglaw kinanga aljanna jahannama sere suma khanga aglaw wallo ni kenyan sere suka da gollu annan hammita ko tangollu wana Allah nyaga Allah kana gollu kuraga o yampe mburna sere suma khanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh خراب بس